Mukwateje. Ejiniye mbera eyabirya harutindo rwa Taso Village Kitobero umurembo mbara bwanyuma yo mwijorano gwamizo kurushika abantu bakabaraho kuraba omuntu kuraba harutindoro yaba nabanza yashaba ati yashashure sente ziri hagati ya shiringi 10 na 12 batyo babona kumucereza ningash kumukwato mukono bakamwambusya abatura b'umwanya ugu nabagamba ngo hatana barare miteme behanikire ngo ahabwo kuba kwihorwa mukago rwesande hwire amizina gagumanige yongera burushaha hati tabakina aho barara buguza kutunga obuhereza kanda gagizire birebe bishatu byonka okubara kimwe bibiri bishatu ningena ukachebezi nawe aija airebe amizi kugijwire ako kuba mumura mutwara amahurire arimwe kucenga amizi kugijwire nawe aija rebe tuto solution yo rucici yo kugaruka muri rutindo rumizi gamara kucenderamo buri kwijwa gasiga gatero kaci chonka atari yo bugija gija namani gasiga gateka mukuraka yamani ate chukura to rutindo ryondugwamo ati nitwembera kurenkeje yasoba abantu bamera kuzo mutawuni bareba kuza kurabara kuri ya kibaseza ati umuntu no musabesha 10 umurabyamo mwambusya urutindo rwa Katete naho abantu bacera kushamara amizi agashwe kakatinda kace ubwe bari kugira ngo amizi agabahereruka garebo mu myaka ya 9 Konkora nyongizo muri mbarara ekibubu nabanza kucereba hano muri Katete amizi mwizura batiyaga katinisa nabantu n'umuzure no kurabaho nikamudini sajiro bwo mureba urutindo rwijure kandi rubura yonka inchi ngisha kuruteka hansi oke byona nibire twabo kushishwa kubuhangwa kureba ngo to government yitoje ya NRM kefire yo kureba ngo ebyo buhangwa byazaho byaterera ibintu byona ndivyo byahibuka byagenda mwe nitesha yo natubyo mu kugenda aharutindo rwa Karugangama uko abantu nayo babano barabaho bahanjerire obwe batinere ngwe biteberoho bitakatwarwa mizi agabagijwire garkorra bahamutwe ngene mbera nkeje kuyabaho zobe twakora twera baboda boda twasatana n'abantu baburizo atujyaha kumesitratasi kusiyatanire kugeza twakoze kare konka bwene nka government na abantu bambara municipal council bino kwe kwata kurangwa bakora umuhanda Joseph Mwesigye umuhango mbyo buhangwa bwensi nagamba ngwenjura nyamwinshi hamwe na numwijurano gwamizi bereserweho butagaso bwensi ninga shugurobo womingi ahabwa abantu kweyongera kutahirira byo buhangwa bwensi abnormal rains ikikuja kuzireta no kwesa kubembera yobwira izo ni issues za global warming ninga so kutagata ubutagasi bwensi bweyongera munonga chumwa aha kwija bwanyuma yo butagasi bwensi na abnormal rains so nicyo twatanika kureba stekra n'aba enforcement bakire kuba bayemeriza abantu nangwa actually na security buyona am part of the security committee abantu abarwekorera abantu kubaheka shiringi 10 bakire kwemera then abantu bakabana batora umuhanda ugundu no barabe harare kunkamagara nigakira amagara okwetororo rembo rwambara amaju entindo hamwe n'inguto na nebindi byona bisisirwa mizi kandi abebyo buhangwa bwensi nabarabarangwa abantu babasa kwija kweyongera okuferwe ibintu na namagara gabo abo kweyongera kutahirira byo buhangwa bwensi ahabwa TV West and Elias Rutugusa.